Rabdo di surgoi lu nyabot matani ari lam jonok nangajalhi lu nyalojeng Tuhan radi mabairinya nanti. Nang pinang hudai hubolus hamoraun hagameyon songono pun nama molus sudedo tinggal labor Diharoroni Tuhanku zongon nani donai. Diharoroni Tuhanku zongon nani donai. Say mardongan ulu-ulu huriam managapo. Maranatha roh o Tuhan, amin sekinumaro. Lasnya roha dak kapalang do mangguhi rohaki. Dung binigi suara dinarotu atai. Tuhan
Say mardungan ulupulo Huriam managapo. Maranatha, Roh o Tuhan, amin sa ikibumaro. Mga lupitangan sa lamasingkang luhami ali Tuhan di arupamu dinamarpungo hami di tongan ni alaman manduguton di panako di mata ni hari ng takas makatay muna niya suhutor sa dohotahan dina raja ni panaprodok pangalapa di siya la pertuaw ni natuwa nami opo yung ridoli na utakas sa urmatuaw dinamasakap muna niya suhutor Tuhan na ipatupahon adat nagok sa dariyon adat sa urmatua menuan hau na margota mga pibuki na tuhoy ima Tuhan di bona ni pagkatayo namin managuton los ima bona marhitihiteo padongan ini todim di pambadia di hami di siakanga do di sianggian di hahana do di anggina tuko mga liat dami di hami sudi Tuhan sadarion asana tutusi nek urup-urup silam labai tubulo nami sadario sia danak dangadong niya Tuhan na marung tumut alay sudipe karena tua nama godang julo nami sadario naing niya Tuhan manas niya roha ala di huaso doho tabubon di perbadiay atau pustorohan nami juturi bona niya suhuto doho rata ni panapul do pangalapa di pakateo nami manugoton asa siya nasa tondi do siya nasa roha na sida lau makatahong pangidoan na Tuhan di tangyang nami manugoton di pakatayon nami asa tungkiar ulaw ni sadarion pasrohan nami Tuhan nang jujur sudido sa nami asa tungkiar pakatayon nami ay nabasa roho atau masih rohan itu hata Yesus Kristus doh tolong rohan di dewa tamata dohot parsaron itu di purbadiya ima na mga ramot hitaw sa luna panapol doho pangalapan upas bison upasahat hamin matuhan muna tinggan nahot perbuipir napura maniar dohot piso alasan asa tundengam ma ulaho kamuna ulau tasadarion di partuat ni na dua nanyong berlima takas mana jauh bona takas mana jubul ba takas maju ka ujak kola asa takas mahai man kutuhamu jala lubi takas mahamur gua asa dia maha tanah dia manidokna asa takas mau gua kamu asa tun takas dibagi pinggol jala dibilang eroha hatan dauli hatan dengan si masa hatan muna tuhami anggi dulu muna dibugasan manuguton yan manuk pihami mas kunami tuhamuna mula tama giduli nami takas matutuh bahwa hami tuhamuna di penau matua nami jadi di sono mau patu pahami si bulu mau si di kami si patu kota asa tundenggam patu pahamuna asa dong dalam nami dalatan mengidu tangian tuhamuna akar raja di donga tuh nami raja ni hula raja ni akadong asahuta asatung dia peho tuhata tuhami salhut aka pasu-pasu tujulano tuhami salhut pinoparni na tuha nami na morjumulo butima dihamu anggi dulina ulu sona pinangiro ni rohamu na kiningan dibudian na asa tutur mari rumah muda tutu sona pinasa muda dison pinggan alasan dot pada ribu asa masuma dibata di hamuna saluhna tutor mari rumah saluhna hamuna peparan ni amata nang jumulo marusunge suang-suang ni dohot dapura maniar sehingga masuk dibata di hamuna asa tutiar nama tutu dan tujai tiar nang delet tujulu horas solma
sino na pinahan gawin ang nanulang na siyang ng piswalasan asal masing-masing matutong mata di bata di hamon at tuwak ka rin namang ilit tuha mo akagajang niwon dohot sa luhut na tulus ang cita-cita mo na so ngunin ang natabari-bari sa pagos tikotaduk na sibat balta di ulaon di partua ni na tua-tuaon asa bisa datang yang mahita tutu dek tu amat tan bertu di bata asam matang yang madatong hamin ang giduli muna asa di nama muka hitan non saat tu nama ngutui totong ma amat tadi bata nama dohan kita selupna atong di hamu haduli nami son na pinasa muna pisoal asa son tu hami si jalo panapol do pangalapa ku sapol hami ma Boleh. Bama jodoh, beda mama jodoh penuh pamisada asal sabul ma, ulapa ma, itu dama ma tuh pakai umi doh tuh pamannya tak balu. nang tu benon nang tu sapolon Dah, kan gitu dama ma. atong song pangguhin ni hata nami panggaduan nami tamatan bertuda batang song hata ni na dua madonon nami asa Saat isul, asa saat disulu mak saat matbatiat nung ngayon song tabarari di pasahat tamu si botamu na si Jok Horbo si Jok Ibulu Horbo si Kotaduk adat ni tuwe-tuwe sahak mahamu tu parorasan jala sahak mahamu tu panggabiak di sonari sepulami mak sabul ma ahaduli, tulu aja. jadi sapul ma haduli Sapol para jadi. horas Berapa ma? Berapa mak raja nami? Ma, boru. Tanggal mak raja nami? Asa tanggal Asa sekitar tanggal nasihat kita kena rudut, akan narugdut Roma kena tiur. Roma kena tiul tulan narion. Bangun namat dari bata. Ma, belum. Nomor saya nomor 525. Nalau ma'au tunasonan bigijang. Seorang mahal saya seorang mahal maki nama hiu nama sak
At dorang sumartangyang hita, jumulo tapaudu rohata, tapasere rohata, taarahkan pikirata, tutuhata naulibasa. Atong martangyang mahita. Ale Tuhan de bata na marhabang sa di Banua Gijang. Di Banua Gijang peho ale Tuhan, zonok doho diakka na majogo armo. Di ida jala di botohoro ale Tuhan, parpungan nami ditikyon. Ima ale Tuhan nang jumolo nyala mo na tua nami na huhaholong ihamiyo. Atong ale Tuhan sautari nung pasrahami subeya na kona hahanggina doh takay botona pahupuna sa luhut lao pasahaton amanami na huhaholong ihamiyo tuho ale Tuhan. Asanggia ma ale Tuhan baik mainganan ni na tua daw namiyon di siamunmu. Dalam dia ale Tuhan di budi ini na tua namiyon horasi hami sa luhutna tongos todim di perbadiai asang giat bersatu padu hami mangulaw nami dohot akka si pikiran nami tu akka dikina naingro dia kapahupuna ale Tuhan leo mapikiran na torang asang giat mapahupunaon na Tuhan lao menanjutkan generasi ni upung naon asang giat siat ele-hele Panginoon namyo tuho asang giat ale Tuhan mardalat na tulus na tua-tua namyon lao maradupon ho hami ele Tuhan na tinggalon totong ale Tuhan perbadiai rohanami bersatu padu lao mangulaw laut nami hobar tulo moniruham atong ale Tuhan lupa saat kami ele-hele Panginoon namion holan marhite anakmu Yesus Kristus si hokok pami amin. Ayo. Sebenarnya kami belum sanggup menyerahkan opung pergi. Selamat jalan opung, semoga kami bisa tinggalkan opung gitu. Opung, selamat jalan opung. Supaya doakan kami kelak kemudian hari kami menjadi orang yang sukses. Mohon kebenaran yang Hanggang kapag putlabi po, hanggang kami sudah kagaparan mo po kapag po naraman ang sarap po. Kalau sarap po nang nami sarap na nato po. Ano po na bayan ako matasin mo po. Selamat jalan po po kasihan. Bapak yang berjuang, kami Bapak. Tinggal rumah dihamil karena diberi Bapak. Sebab jenah Bapak dia, tapi depan mana sedari jauh mana saya.
Boleh bertua. Bapak selamat jalan Bapak. Ampuni sediakan kesalahan kami Bapak. Boleh. Matinangin ba diya Bapak? Asa tumiyo na patarong ka po, tumiyo Bapak. Oh, naman ito dyan, Bapak. Ang magodang mula-mula din ko, Bapak. Kami ang ruka na, Bapak. Matinangin ba diya Bapak? Asa na patarong ka po, pamiyag Bapak. Salamat dyan, naman naman Bapak. Bapak. Bapak pagdulong, abang dasala, wala mga tanaw lang natin Bapak. Kami dyan di Bapak. Di po po. Pasakawa mo di po po. Masahala mabaksahan. Bapak di po po may anggit sa cita-cita di Bapak. Nilado ko si Bapak lang nasa sekolah do. Oma, natatarahin ko Bapak. Selamat jalan Bapak. Semoga Bapak bui disyukuri ke Tuhan. Selamat jalan Mama Pani, Mama Bapak. Hanggang mamatagin terus kami Bapak. Maupun na pinakahalang Bapak. Nakalito na walang may rata sa Bapak. Selamat jalan Mama Pani po. Disuruh ko yung mahalang Bapak nga sanang na Bapak. Ikaw na mong mahami Bapak. Sadara na Bapak yung pagkawin na tama. Pumasyalan Mama Pani. Awi lamson katutubo. Ipagkalang ruhat ko amang nasa liling naon. At kapasupaso na lipasahat mo ito aming na araw si keluarga luwag ko. Di mama pahukum amang sada buru opak bawa. Buru nama keluarga dalam nga pahukum namin siya siya pagmul. Sumuni ng anak ko hukum opat tulo man ang matamhasuhutan. Diyan nga walo bepo amang nabasa. Pagkalahorohak ko do at kapasupaso na pinasarak mo daw. Khusus na nga mapahukwaw da na mapahukliworo nga walo bepo hukuk amang. Jalaung nga berkeluarga be na pati saranay nama pamilok ko amang. Ipagbarhak mo naman mangilo to pahukum sibo asa di bagasatang yang mui bagas paspasumi maggonggomang to dito ni asa dapot na ulo na rin kato asa gok man na ulo na rin kato aw sa keluarga pahukum ko sulit asa dapot na ulo na rin kato amang naburjo borhak mahawamang lasrahakku legasa sadarior pakihutu masa mulai pramote muna tetua nung nabe berengan dari perhubasan laborhak maho tusulku lasrahakku bereng ay tusulku do hoamang jadi mangihok manyan kami pinagparamon amang asa boy mangihok sangot ko kung kamu amang boy dapat ka sita-sita namin sa mga amangong boy dapat namin jadi ima sila honok tudamang nabuju kamu akalay ko kabalak ko damang nabuju na adong di wala dulo ko kami pinagpanatutuan daw di pangarap tuan lomos sa karohan namin na sa liling naon buhalo na ay natutuan namin yun
Kodorohan namin na sa nona raja nami. Alay kubereng ma dengan na pabay muna amang na burju. Tuat dan na burju. Dengan di kamu depan pabrohan itu. Mula teman honok kutu hamu amang na burju. Hamu amanami do inanami na adong di bulan dolokon. Disuri nai alana hami hirap peneteto tubuh neteto secara khusus di pengaratuan don atau namangilo mahan tu hamba rasa nami asal dilek kamu pasu-pasu tu hami pinapar neteto na nang berserak di pengaratuan ina ele pengiran nam tu hamu amang ada uju songani tulisannya tu inang au senari negara hubit kiri tu hoino Hami geleng mo di pangaratuan dino. Masuk ke kedua. Kilau mahami badapotun ulau na. Semuanya ba dari namon umaruhan hamina. Alai pastor hakku. Diluluan na to pada saat ton hami makatidakut to hawa maratanami. Asal kamu pasu-pasu kamu tangiang. Sudah inangon asa boy tutur-tuturi hamna sida mulo adong na mula to malah na to hamna asa hamu mana mangaleon akan nauli dan rekan asa unang gabi adong gelis pikiran dihami dari pengaratuan mau pikiran ngasih lo bisa sini oh ya nakmu oh dak kamu pikir tuh lah kamu kata itu Saya itu tidak ada itu. Apa tu minum apa? Saya nak kami juga ada di buriamu dari itu. Lalu sudah sampai dari itu itu. Di sono doa anakmu doa paruan sebulan. Di beberapa bapa. Tidak boleh sampai lebih habis yang bicara orang untuk kamu, memberi kamu. Jana huwado pahupun tuluna ala tikirim ala yang kau sanari bapa ala ngasih kau na beda sida kang do beda dua naik ala ini telepon na sida do bapa selamat jalan buat opung semoga Tuhan menerima di sisinya di dalam bapa jalan bapa diami yang akan manusia Hamido audo aku narutin budak tiap tahun mereka guna jalan wajar ni bapa ala audo na berkat sampai tamat SMA saya jodoh guna aku kada hang ibu tokku SMA nunga di luar pasarahan audo na sampai tamat siang SMA di jodoh guna jadi bapa ini baru ramon godang do amanah tiba satu tu kau mau tu ngalung bapa amanahmu nasubui kupin hami di pakotak mon so tu malari tatutim alai nunga berupaya hami sedapat mungkin pabai na terbaik lau pasang ko bapada dapat dua humuse pos doro aku na olawan di batado tanyangu bapa nang dinala mula hami tuluat pasrahan nami tetong ma tanyang mi bapa jalo hatta madongani daging nang tudinami Soni ma bapa si aku saya lihat do bapa polem itu kau mau nanti utanya lagi bapa patukan keluar tulis sama keluar saya hidup bapa di bawah tua jalan hulan bapa dakka hulan tulis malam tulis sampai hulan deh pos marahi bapa jadi saya nanya bapa selamat jalan buat bapa selamat tinggal buat kami. Semoga Tuhan menerima di sisinya. Amin. Perjulu mau manggil salah bapa. Mungkin anong tulisaku Tuhan muna nasa lilim. Bapa, aku do anakmu do mewakili. Pamain unang buwi do pagpun na tuwi. Ala itu nanti pagpun na lagi bapa. Pasama tadi ke tumpuni kami tidak bisa ikut. Tidak kay bapa. Orang mau selamat jalan ma babana pasal ma tuami tuami ingat tolak ko nut pampulo permain nanti kali zambi mulai tema babana saya dulu bawa
pasti dia bapak bilang salahku. Salahnya baru memang kepahukum. Mungkin pasti deh kesalahan bapak di panggilan ini. Alay bapak, perkeluhan kami. Maaf kalau didapat, salah nami. Jalan perkeluhan kami. Nah, bisa mundi di batado bapak masuk saliling ni liling na. Tiga loma bapak belum dihami sa pinuparmo. Asa buhay ko itong ahami itong semua bapak hadulat. Rasa ho kami magpahupo marnido marnono. Jalan na paling harap ko cita-cita ho kami bapak. Sudi jom manaro na magkahulong iho, sudi man itong kolapura siya ko. Papa, asabuhay namin itong galing mo, sinihupula. Asabuhay namin itong Papa, galing mo sa lubot na, magulahon, sumagdiyan ang nilahon ni Papa na tinggal sa liling ni Ulo. Jadi na-try doon ko Papa, siya nawa na mo, doon sa lahami sa keluarga, selamat jalan Papa, selamat jalan. Selamat jalan Bapak. Walhasil. Sudah doakan Bapak. Kuingon amang kudang tonang tuau seni mudu amang. Inang pelumain malo-malo wenang sudah bangun. Tadi nabong niat dan sudah namang mudu tuau. Mek terdoa mangon tuau taring matau ya masude. Amang apa lagi belum sedari wong. Tokin na emosiran mga dan hausyak kami sa lubot. Pura niya man. Sebut iyo. Mga sarwaku pa usar-usar to. Asal matali pada mga toros puri rakyat tinggalin ang parumain. Oo naman ako ay mangulus ulit ni mura bang tuwa. Amang di bagay sa laro Panginoon lahat na may tatutuwata. Sa itulus mamang Panginoon miso mo po na mituaw. Asiruhan ituan. Masalamat at di mamang ko. Di kami at kaginopparmonsoy ng paukom na dua mang. Tinggal lang pa si koladang boy. Wala nang nagabiluba. Paukom ito amang. At di po amang gurang hasalak ko na sa lilimod to na amang. Wala di magana sa layang mga lumapaw. Sa pulo na rin dyan yung masapaw mo amang. Parang persya. Amang, sabi ko tayo, tarayin siya, no? Salamat jalan mama. Salamat jalan mama, magkurasi matutindi ang sa lukot. Karya sunday kasiyagian, anong tunang today nang. Untuk mati sa tinggal kual minna, bapa today nang. Alay mangele masuk ba ito bapa. Sugo haluan, ikubuanan namin today nangon, tanpa serahan. Bukan si dari hamil bapa, mulu mersiap bagi dari nangon dan buih buih dehami, kadang buih hamil nang kepala saya bisa tahu berat sebulan pesulit. Nalani bapa, hamil sudah anak komun, aku mewakili mangidol mangele masuk batu semanguk mi amang naburju. Sugu haduan luas ma dari nangon jilo nami kumetuana. Posuruh bapakku naburju. Ditangyang nami, nang usaha nami be, dulu nami doa mang. Bapakku naburju. Asing maroni Tuhan diri lema bertuli tutup ini damangon babakon asa diluas dari nangon jujur nami di perserahan ini masih bahasa aku bapak oh ino tak boleh bagai jamu kube lapati mana budok pernah tu bapak ya di nongda putima Dapat juga mewah dengan anakmu nang masuk mewah bang. Dodo hamil, aduh, maupun si Andri, maupun si Andri ada melalui pero alami, kamu itu tiba maupun si Agi ada bang. Saya merasa memahami tinggalanmu, mamang. Semoga sukses semua cucu-cucumu juga, maupun mamang. Nah, karena sama tim motor kami dua-dua baik Pak Deo baru masuk tuh referen satu selanjutnya musik.
Baik kedua. Ali debata jahur pamanami para sirohana sumurung namarina bulan wagijang saya tuntung rohani marulahulak masanapton puji-pujian bahwa tidak tele rohanami berupa mengenali Tuhan dirajumi rohanami asini roham do holong muratari pakuna dilukur hai palsu dihami Tuhan ima dina baru-baru pakini na nami di bagas tikyon mulai sana marujung saat pasok tutong gini ko kami di bagas kai pasok ani mau lihat maruhan nami to dutang hari di bata jahu ba manami di manugutnya yon nungau bata kami acara ima pawurhatom na tua na horo-horo kami Tuhan neng burhat manunggu sabulun terjina ani Tuhan besok kami nampak kapuparanna doa kagambina dusuli kami Tuhan nama singolongan nunggu pasal kami Tuhan kata-kata berpisah kuna tuan namiyong
nasomararo dapat luang kiroham. Atong di rohan nami dobe Tuhan, ulutan nami ulau diari sadarion. Asih maroham, jongjongi mah ulau nami di bagas sadarion. Atong siang nama muka ulau non, satu nama ujungnya non. Pasal kami mah tuh kamu dapat jadi pasu-pasu mana dari Tuhan. Ima tanyang nami tuh kamu, pasal kami tuh kamu. Ulang mangasam buahnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asih di rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holok satia sedih bata amat. Dohot parsauran itu diperbadia mak. Madongani mangaramu dihita. Sianti kion saat roh disaliling di lelingna. Amin. Rohani di sonai hulu muda untung. Iman syala. Nang maros bulung-bulung siang talan di nebusawi. Untuk dari dulion. Itu kan setikyon romahani pasahaton sementara pinuka dia putar jalur tubuh pulas karang ron yang nabusan yang sabuna pasahaton mahami nungain tunabusan yon ang tiap marihita dan yang nami yang musaluhuna pemberon nami toras na ang tugabina nungan ang sulamatuon berekon mari marnono somoni manang hamu samu na paparan na tuare na bangihut sada hamu somon dewe naik sa nomor 2 somon dewe pola kibatoro pagsiro di atak ko sa musuli sa luna pargalengon ni bera namin ang somon batuon somoni bato ata to hamu na akabere na kaito tuoras na tugabina jadi api pasatan mo sa bumon pagran na po dari bata tunarong dosa menting ulung bere. Isa satu hatay na yung natarapat pagurang namin. Kasama tayo pati-pasi ko ng paramon. Marhita tayo ng raja na niralulog. Lumod pagurang namin hula-hulam. Ala na yasi wala nito hatay. Isa sa marlo sa amin. Naharong tulong ang musolma. Lumod yung maralog po ng hatay bata. So maning manang hami sa luhun na hula-hulam. Turas na mahami. Napasahatang gulos sa kumon. Jadi opere pemrohatan maho. Anok tu parigal pas satu kilani. Jolo di jolo maho. Puro di purima dumobi botok kuno somato korkon. Soni na paparamos sa luhuna. Nunga di sobbe jabum. Jauh pempulammu ro bere. Bere no sormatua. Orang masih di paparamon. Orang mang sa luhuna na puti marabere. Masih naik berbini ma patol jauh puti ma. Maulia ada mah, asing mah ada sekali. Karena operasi menangani itu dengan kasih ibarat kamu dengan mata kasih hujan bahwa helangan yang bunga dulu baru dulu kasih mengatak dalam masa lebih tidak dapat ada mata kasih bisa pun tulang menang perurang dari lalu dijalani di nomor dulu helangan yang Tasdoh Tuhan roh hula-hula ni ibu Tuhan yang mana mahami tulang-tulang di siaran nomor jumuru hape helangan yang lain yang satu mata-mata yang nunga tu sudah jatuh jalan nunga tu sitor pitau paro jalan nunga masuk beron tuna rumah dua jalan nunga tekas membara marnini marnono jalan nunga tekas beda jauh roh hape yang disokap ke tulang muna mantuk taniang maniro taniang tuamat dari wata alam di muna asal kirnya itu dia nilai namanya bila mula selalu kedua itu besar nilai namanya dipas-paskan orang-orang stop dari pinatu masa itu cukup kakak rajin alam muna kabut dan diberi muna bakal bikin air lagi ya kata pas-pasu mengambil kertas pinang markanya tuamat dari wata tak apalagi kajang tak kawin dari kajang nani tuamat dari wata ambil mah di oleh Tuhan nabi narsita ni rohamonai di pasahak ni bangka dikenal ko imajaro si dono nami rohamona karena nami udah tu yang masih pasahak nami itu asal dia sampai itu pinok permot kata kita tu songon hela nami online
Jadi oke itu. Di dalam pasatan Nabi sampai itu bertubuh. Martani yang kami tobat kedua tak asal dia yang dulu Tuhan tak menurut kami. Asa atau halu kami nak tergopi. Disuri koparan ni telah kami oleh yang lo. Pengen semua itu masalah namuna satu nama dulu di bawah. Atau bilangan shopping nak tukar setara rumah. Tusang karma polis dari rumah masa itu. Di kemudian ni telah kami disuri koparan. Sinur mana pinahamuna, gawin ni muna. Orang semua perdagangan mangga mau pada tiga. Ibu rumah gudang perdagangan pengen semua itu maafkan dua-dua. Tulis sunnah jalan itu orang maaf kapau putih dari persekolah. Asal dia tuh jumpang dari dua. Jangan rapor dan jangan. Atau itu pasal tadi mah sampai dua tuh. Asal sak maju aku sudah itu aku tidak pernah masuk ini maju sih nami itu. Jadi hubungan memang yang nami berkenaan nami 10 jari-jari pasal pusada si majudu masuk kami Tuhan Raja kami hidang tekas jalan Tuhan tak dan dua-dua namion anak nabi lupus munau doho guru munau 5 damango akatulang nawasa kepermonan nawasa kau pinasa muna ulus satu kuda mango soal hidup muna nakin kau matutu ulus parpuni kuda mango anggiat matutu asiro hanya mata nomor 2 di bata mana putina ulime mana putina denggang di hamisan na lubu hima di koparan ni damango atau makaraja nami katulang nabasa sudena atau nauli atau nadenggan nau pinasa muna Tuhan swangsong ni budayina na tininggaluhon ni damango totong di pasar tauna ulus sampai tua budayina mo asima tuturo hari amat kenal tua di bapak sampai matutu tua di habisan na lubu bima di koparan ni dari nangoko damango atau kerajaan nabi isudena hatan dauli hatan nadenggan katang yang pangiluhan do pasu-pasu siara mat kenal tua di bapak nong pinasa muna Tuhan lubu bima di koparan ni dan dua soal hidup ni dan dua manoran nami kerajaan nabi asa tutui dan duhur tio-tio di nalote isudena akan pasu-pasu katang yang nong pinasa muna Tuhan ni saya ulang mambuba saya ulang mamose soal di mana atau proses kamera jalan kau lihat labas ni roha maliwata lau magbigay lehe do Panginoon namin asang dia ma dilihat di bata roha na tiun roha na ra nawoy manginuton tidakmu nawoy palimut-limuton akan nauniulahomo na partuloy atau nga ba atas nama Tulugu Walu Anggit kami mandokon selamat jalan luruskanlah kamu mandapot Tuhanmu unang manailiho unang manailiho ang guhami tinuloho mo na Tulugu Walu tetap mengingat jasa-jasa dohot na nilaw kapolwa Tuhami tungalani bang samajalan dulu ni dulu maho guli ni guli mahami asaboy huaturhon hami musay jadami tuak katiki na naino nagurang naino be
asa daun ni rohata nanaing sibinaon nami tua kalian yang mangihut asa tanda opung tai sitoro pinopar di bona ni pasong ito 12 bata alanya bang mangelek kami asa toto kanyang namyon tuliwata dioloi asa dilihat dewata inganamu apa asa boy habi totong manusul di kuliamu tuak katik kinanengrong atau sa halimadon na habi tuli kulialu na yanggin selama jalan luruskanlah kamu menuju Tuhan horas ma tinggal maham soal mahatap budi atau nama lo nami asal luruslah kanya bang namion na dua namion adu hamadolo dua mata dewata adu hon nungari adu koya bang nama lo nami adu hon marbo maho tunalia na dulu nungari pasahatoi nama lo nami mula-mula homa jala disima godang soba pasada me pahami na lihat na dulu baida mama godang lihat oma terakhir lihatan nami na dua namion na huha orang yamion baida mama godang lihat asal yang mapanggalian lihat karohasa di bulian di dua namyon atau nama nami baik mang madolo godang sahala asal dia di bulian ni na dua namyon marsahala hami saludna memuji Tuhan umat jalo basa-basana beda mama
doho si tiur asa sahat na uli sahat na dengkan tio mamual kahun nami di purian bang nami o tuduay na nenggo baita mama mga nariyan ma lain taruh tamay mana tuari tunganan pada dia dan parsatu kinani laos udah udah yang keadaan tam bilukan yang punta na jumulu tuwi asa takas rap mangulah kita tuaka ikinan engro atong raja nami raja dihang duli kami pematang yang matuaduban yang matuan martua di bata anggiat di budian ni na dua tahun imadamang opu henrio di hamuna sa luhutna sisa dah suluto lumui ma ibo para di damango asa dako man di luluan jumpang na jinalahat wa katik kinalengro atong raja nami somon dalam di tangang nami tuadupan yang makal martua di bata dokonom nami ma somon di dok ni na dua asa tak pulang disibakan tinggal di dok di pangiringan dihita sa luhutna na marang-maranggi Horas mahita jalan atau bintang masih pairing-iringan. Atau bintang naruh ini sematu puna sumarok di dulu di Purbatua. Di Banadik di Nadur tahun ima upuhen rio. Tujuano anak pedi dari Risbon torok dengan tamai isor matua. Atau saat suruh saat matubutian. Naik tarwana tama upuhen rio liot dengan anak para jalan parsatu kinani. Saat mahita salu na natin ang galona tu rasa jelas sama tu panggalian. Amang namang menami. Naik manotor mahami. So sikap jadung nami tuna dua nami. Alamar muda duna uli mar muda duna ringkan. Paidanong ma godang mula-mulai las badong ma tu godang sobai. Lunga takas di oleh Panginoon namin. Nang Maria mahami law mga liadi na dua namin. Alon na mga aribar kuli. Buhay kami pajupang doho ama namin. Asal lihat matutupang gabi lihat parhorasan. Di kami sa luhut na marang-marangi. Lumumi matipukparan nila dua. Paidang mga godang lihat-lihat. Jadi di Hamuna nama lo nami dia raga ni dongat tubuh nami nunga masih siu-siukan hami apalagi pasong asa horas gabi tiu-tiu nak kasih pikiran
Seiya sekata hami mangula-ulaon tuak ka ari na nengro uhut uduk masih pauloloan. Alalina malo nami medamang mazolo. Ya guru nami tison asai sobba hula-hula na medamang mazolo gudang sobba tu hula-hula. Jalani dan matakas masih syuk-syukan jaladungan robur nami lau manubal bami atau kamang nama nami asa sahat nauli sahat nalinggal pai damang ma budak kasahatan ilas paduma tu si diuge. Alatung masih udah hamu ditabali pasu-pasu te bata. Tua ka arna mangit kalau muna di budianna. Dipakai hamuro ruh ni parna tuyo ni obat tua kala tapake di bagas berasita dari rohata kemudian kita salah Kristen dipakai hamuro hatin di bata amar di pati nei namar dok pasangan naturasmu asa martua udah dari memutar dari jauh ba belakang tu ala ni sian nasa ko gumuna sian nasa mahamuna dipakai hamuro lau pasangan pon na tuto tao na taonong yon upuhen di dudion asa mar hiti angka ulauta nang para natok tadi bagas nada para bibuka lupuka berdulia dak batak potong di dalam tuhatai tangyang ta asal dia tuang namangin kita peri batatu wasa-wasana sudah berguna tahu makor nasiroh di doma-doma di luar kabuna hani bertong siya doma tuguna haanggimuna ima namar barbaluk si duluama asa si sada pangiduan si sada taniki di luar tuhatai diari na tiru din na tangarong jong rohani di son lahu pasahaton pangiduan nami teriang nami tuhan tuhatai asang dia marhiti pangiduan tatang yang tadi tapay bataba sa pasana pasusan itu na atong sidohon nami tanging nami kubotahan takas na 2 tahun upu herdi dulion ba di bagasan nguduna mulai siya nong binoto roha di pakyor doa karuh ni ubar di bagasan ruh dia kadakta mana doa mardoa tubuh elek do marburu sobaru marhula-hula jala lingkan matum sehutan ang marayal alani hani doa tubuna pas rohanami di bagasan ulang tahun lapas sangat pernah 7 tahun mangiduh tuwa tarwasay jalur di bataro tangyanta alana di bersihta rohat taro tabbanya kabasa-basa pas kalau muna lumubi ma ima na mangulahon hatan di bata so patik na amang pagdinami disornong na dolok kami magkaliangi lau pasadaho Panginoon namin tayong namin tuwang talabasay ang giyak mamarhide-hide ulaw sa daryo di parbuhoy na tuto namin yun siya tumatumata diyo ito hatay Panginoon namin at tong amang pagdinami nabisudang namaraloho padamang matulog gudang mulai-mulai asa lugod ng mulai-mulai do sopa padu matugod ng sopa ang giat tulan niya diyor di dapat bata asa totong marumula ng ringgan sa jalon pinopre na dito
Malihat tema amang padilami. Nungalibig ko gudang subay. Panginoon nani. Paidamang mazolo. Gudang sahala. Gudang lieti. Asang liat na sahala. Suni pinopar ni natuto namyo. Dibiyang na. Jala liat parhora sa panggabiyan. Sudi at pinopar na kilogram sa sarang lihan sa dulo. Ang giyak maghide-hide ulang taman asa turun si ko pasipatol na sudonon pay damang godang sa hati si Tiyo asa sahat na uli sahat na dinggan Tiyo taron ni Borneo Sudon pasipasyan di bata pay damang sa hati na si Tiyo lusin kulon kamaran na mga kulon namin tanggalan 2 tanggalan 3 Mangidutang yang mahami tuanak tanah mertua di bata asang dia ada tulang namion di jalur di lepungna dia muna ke raja di hula nami akka pinopar di tulangon saluhutna mangidutang yang mahami tuanak tanah mertua di bata asang dia dilihat di hamuna paling utama hari pason doon siniroha atong raja nami sumahatan situ dua madohonon namin kami saluhutna geleng muna asa balitang may napagabi tudal mo sa daduan. Ari mo na nugabi ang karya nami, alatakas sumirin kami hamu, masih paluluan. Asa ho ba dua halima, takimin na jalawalang galinggang jalagarege. Tujulan o raja nami, ipanaring ni datulang nami o disaluhut na hamu sa lajuton. Sa tubo mali hamu na anak na malumantahin, doho borumuna na maruma, parmas jala parebe. Masuk asa baduluhan lima somong dalihan na tulo asa sa isun masahat kumatian nung asahat tapatupa ada sausaw ni razi anon titikina sahab mahamuna saluhut na doon tami warumuna tupar horasan jala sahab matupagkalian nami raja nami baiti sa utak-tori hami ng pera raja ni ulan namyon asa mangilo hami siya namat na matua di bata bayang majolo alu-alu majo na malunami tua mata na matua di bata
mulai ati mapade nami nunga di alwalu ko to mata na matua di bata atong alwalu majamang tunalia na lulu mulai ati mapade nami atong asa utotori hami jo detulang namion baida mang mana malo nami godang mula doho godang sobai rada nami mari hamu raja di pagi nami atau terus kamu maju raja nami asa uliat kami jodoh tulangon kamu maju godang dia di
utur pergelengan ni betulangon atung beda mama godang hasa ata dos video asang kia sahat perhorasa jalatio ilumon nami ai tujulon hami nama hula baru mulai hati mak Una na kining bare tarong taman ng ibana tu bare na pastor kinani pasukun panggar ana nagok dalam muna bang pasu-pasu selamat dari mata mobil mamar kita unsan kami gula-gula muna beno mura itu rabu sanyon dulu na timpo pa na hauna margota namar una tutor wala patulab mo tubicang tani mo tutur man tani mata ibudian ni bare namin surmagong dihamusan huna pagpaan na parjono honokku sada masong dari maik nomor 2 sama doktola sada po sa nomor 2 balikin mapagay itu modal saron pasro hang surina sana tuhuton gaya beda hutala horas asal masih paloluan jedope dihamusan huna pagpaan ninyon berenan di sorbagon pada waktu hamuna ada orang salah hujan depihan berenang dengan semua tuan, ramai sekolah nabi, terus mari berhamu, nunggu kau suruh baju berenang, jubur makau lupa kami, ulus penggabe, ulus sampai tua tu hamu nasal huna, keluarga ni berenang dengan semua tuan, ima kau pangeran nabi tu hamu, gimana? Mau lihat ya rasakan. Amang paridan suatu pernah tabu, amang pamaloyan amang sewa. Kata kasih lagi Tuhan yang kata pemurun nabi son. Nakatahatan ulus kami kaya ninahan namang padinami itu puro namin. Ang bigay ko na matay bata Panginoon namin. Alay Panginoon matudaman. Asama matulo kutang ulo-ulay. Baru kumalok kutang sobat at kita masan na bulong. Sa sumulahan magsobat yung mana. Asa dekorasi, nariyan alalo, asa na po na dinuwan, yung palang nalahan at kasi pawara na yun, kasi marakanang pa din ang nagtagpay. Asa upasatang ini, ulus gari-garion, saan madoro, godang nani mangborui sumbangan hura-hura, takkan pasal naman. Asa upasatang itu ulus terorapon, ang kia tanya materi batanya udah pengeron nami, belum pernah sunena, pengeron nami sana suhutun, lomi nato kontrol di rabuni ulus upasatang yon, batak kasalang padinani, asa tadi ulus nanya.
kumparan ini tuh Sony maju pada kami atau nama lo nami lengkor hak mahami kumparan ini tuh lau manubar jadi udah nami para orang nami baik damang mah gudang sumbai asa tu takasi sumbami reza di para orang nami baik damang asal rezeki madukun sama solu sama tibatian umasabe usal hari surat mula kau pada tani unsur ragu yang mula tadi terima kamu sudah rasa juhuton dari mangulu gumba ke biar cima mana mak paniranya atas udah putih dengan memang udah mati udah murah warga silaban bagi nama apa yang ada menyebut nama penduduk Katimbo, penduduk nomor lapis, pemenang nomor kota, nomor otonomi, nomor divisan. 57 kami tersiap hula-hula asal dari Sidoarjo. Partai yang pahami itu antara maksud dan asal dia yang itu. Seorang tinasitan yang mengenai lapis maka itu dia menghadap dia, makaki awal asal. Asal dia mengaruh dari yang mengenai visu butuh tadi kena pro. Memang permanen angka perkiraan baru dan akan ada di persoalan kota di kena pro. Ini asal bukan sebelum udah hal yang tak penting di situ. Rumah beruang hula-hula maka tetap kamu nak lakukan itu dari kita sesuatu dulu. Sesuai juga sepakatan dari yang baru kami kepada orang kami. Mengarah di maju kamu nalisi, asal mengarah di kamu mengurusi marparis mengurusi sesuai juga sepakatan kasih dari semua jauh dari kami itu.
Runga di sokang beriting hula-hula di pamaulan yang bersidawan. Mangidu tu amat tadi bata angka pasu-pasu dari kutina di sini satu jawab tadi maksudnya bata tu sudah koparan ini kan kami. Atau makanya kami tu amun amal nama lagi. Asal dia dan martinani berarti dia jawab tanah waktu beri bata di panggilan kami. Parjulu, alu nama majulu tu bata mulai jadi dahulu. Mau lihat di mana rumah kita memang amat tadi bata alu kami. Alu utama majulu turaja nadia alu. Mau lihat di mana dia menuti akan nadia alu akan situ nato. Alu utama majulu tu situ nato. Mau lihat di mana rumah takas begitu marbini kaman tadi bata. Marbini kerajaan dari alu akan situ nato. Di panggilan naga sarang malang itu kami tu mata mulai dari dahulu. Atau asakit na marbuda lau kami marbuda lah horas di peparan nilai namyo. Di sudin ke warga besar nilai namyo. Asa baik nama masuk lo dah mulai ras baru mama tubuh dan sobai. Nama. Di keparan nilai dalam horas dan lu nggak tak kasih beri sopahan yang tak boleh jadi guru pada dopat pasu sekitar nama hidup kami hulu-hulu atau suka saat kami hidup di kandang kami masih terus berdua hari dulu nama somhatan yang paling kita si dulu di sini keparan nilai asal pilih yuju mainan apa yang dulu jadi dulu di kemudian nih saya dulu mau dihamura anak habis dalam persoalan atau dulu Tuhan tambah pada nami tokat tikiran itu asal tu hasmen na adonis jodoh si pora-pora di kemudian nih nami selalu hutang mu peperanam horas-horas mahu torbis meluma gaya dalam orang asal binangan di sekolah memang dulu saya dulu yang buat hauliun dan itu cuma dan yang kabanguan atau alam permusikan asal jauh di sana di batu sudah peperannya lain namio, lain namio. Asal tu lihat pengabian, lihat penghoratan tu akan dikenal negro. Baik dalam masuk bukan dia ti. Atu lihat pengabian lihat penghoratan. Tuntun hari itu baru tu ada. Atu saya dia pengabian. Tuntun hari malam kali.
mau barasa di ulang-ulang namin. Baik dapat mah godang soba-soba. Masih orang satu belasan di bawah nama asal isuri asal kemudian untuk atas pun semasa tahu pasu asal ini kami kasih satu nama dulu satu pada orang satu kemudian asal tujuh nama oleh tahu kasih dari Tuhan kami atau beda mengapa bukan asal tadi harus pada mudah mengapa dia.
Disuruh anon. Saya tabat wata makabangka dia usong ni dalam dia kapal sama tak. Tulang tidak bina lam turun asa boy song singa song labu singa song manana kemudian ni bebera nabi ho amu akapakbaran ni buku tuak karena itu songon na guru sinakingani tung maselas to ano nga pakokpa alay totoo saya makan niya asa totong songoni boy dapat kasadaw kami ang kapitolda. Molo hamo kabul namin, kapanglutan yak na. Panhidian dalan ni kanyang namin, mau dalan ni Panginoon namin, mau tomat kalibatan, gadis siya po ni hamo suliya kagaling namin. So karyar na Panginoon, sa dapat makaulaw-ulaw din, makaulaw na ringgan. Dawa ka ba, dawa ka halangan. Yan kaulaw-ulaw din, ulaw na ringgan ni. Ralido aw, otok, ulaw-ulaw muna. Sa hari may, dito muna. Sa hari may, ano makaulaw muna? Moro siap au udah muna. Tetap do, ready au. Nasa na pula bubukku. Do nasa na pula pakku. Ala ni mah. Di bara de rongan nami mah. Dungang kubur kami di so. Di mana mas gorku. Andian kami kama mas sama tadi bakal warung kami begitu. Asa totong dari sudah kamu kuman sudah keparangan. Keparan dia kabur namio. Bina keparannya diberi namio. Top hanya pinoparna. Pang niya makalimutan ko ang kanila sito. Asang giyak na. Ito mga makalimutan ito ang kanila Panginoon. Ipagkumadihan mo na. Anak sila kagsutubo hindi pa sorang. Natakasakas kumay. Lugi tumakas ko. Totoo lugi tumakas na yung isi. Uy paulayang. Iyak kapulan. Ito kung iyak kasi na mga kitana. Di sa kabirohan namin masongno. Lima unos dari. Iyak kagsutubo na makamag. Nagkamit ang kanila Panginoon. Sadama. Tu, parang ni naik anak na sudi ang dalam susaya na hamon to at to sadama tuburu sadama musel tu mau pula bawa naung marhaso kota sadama tu mau pula buru naung marhaso kota toto ang dia itu ba amat ni bata saya gumajang mah akaumur ni na poso ko ako yung ito totong isa kapirongan namin do saya ma totong di tinuduhon ni ibibigay namin yun diyak ka na ng ulo molo tungi pena buhin lain tarapatubahan niya kaulah-ulah totong ko namin sa matangiyang mahamon at totong buhi nagamilubi kumurang siya ni nabuhin patubahan namin laksan ng auto saya atau penyeburungan saya atau pani kau tulis sorry mana cara saya tahu dulu
yang buat lulus non kalau kau kata lulus nanti tiga. Jadi terjun manusia berpenuh itu namburu masa matam yang Tuhani alana ngabar julu ngasau maduaon amang buru namyo. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi somoni majo aku persirangot tatu amang buru alana mana pe nasorang be mantapot Tuhan na. Somoni nang ihamu sude paparan ni amang buru nabi. Alana do hamu bigi ipangarap Tuhan. So tumulupa hamu berkomunikasi. Tunak buron alana nyan nok pacik na babalu dak motor pe alay bigi apa pacik na babalu so kung ibek kamu pacik ni rohani na buron ala bumuao amang buron jalan muse di hamu paparan na kaulion ni dolmado idaw sa upana sa dulo ang buhaulion ni ulaw di pudi ni ulaw ni do idaw sama terusnya masauti unang gabi arong persoalan tatarungon amang buruon paringanan persadukinan kami suruh masa tupang gabi at tupang orasan tuk saat onan non amang buruon tatango tu ingat persadukinan ini saya saat mau itu suruh tupang gabi at tupang orasan jadi sekami hutahayan nian radedo kami hutahayan pasaat ulos gaduk Tuhanmu paparan yang mengburuk sadar alai yang boto kami ubigi kami sokoni ada di hutan kusol parulosong tulu masih pasaton nami sadama tu buru nami edok hela nami sadama tu anak ni naburu nami edok hela nami sadama tu buru sokoni masa niulos siap kami hutahaya Kulit dong. Dia bersama kami ini semata oh mak sarang itu mengalir sarang itu mana waktu Nafiruhun sarang itu pembuahan sarang mati bohong sebelum manusia kami macam itu untuk mahani baik macam pula baru macam kita coba memahami dia perjuangan non mabalik sa mga nung dia pagbalion maguma akan urusan kuat di dalam dari urusan dia perjuangan main pada mata lulus
nami di aloro ni udah nami dinang pasahaton hakka hata nauli doon marhiti hakka si Benon ipe ng Roma kami madapot tunulo na nami lao manuba-nuba na sida pahindamang ma kundang sapur marbeme suba-suba Umain na kuwagpiyo ni bayan pamahatan. Bayan damang ma sigityo na balong matuhatatan. Katiki molo besonon parzonzong nami di haroro nami atas nama Parhalado Saresot Bonadolo molo tumpe hurang di kami salut na ditikyon nasa datangiang rohita sana Panginoon kelamatan nomor 2 de bata marhite i moy maliho o punggoro so nang terkas harus konon nami lo yan ang pungon panugunog-noon itonga-tonga ni HKBP Resort Bonadolo sa patuduan padalanan nauli doon itiki ngoluna sepanjang pamutuan namin alani di haroro namin bahwa honado tuhami turut berduka cita songon nau tilo tuhon siatu sineuhan namin itiki ngolu ni daw pungon ipatupahami daw bempen Parhalado mengurupi Parhalado nuain pe molo pe hola nau lau pasar tukata nau ngatus juta itu kami do takana mong tua do takal kuhuria sumuni do ina tua sada silo pagadong dua silo paubi tukula nau pe na pasar tukata tu salut nama botong dan botanuli alanya pe te usar kami atatang yang nami sumon dia pero nau pinatupan ni Resort Bonadolo sumon do asalaw ni daw puwan pasatong namin matuho baguan na postor hanami sumon ina na tininggal ni sa situa hopong sa lanang zagolo nasip mo di pangat ni Tuhatta parzolo o pundolion siyako noen jalo mo ko asahor kota dumanin na pasapang na walu parbutuan mga lilit parmata mga walu ibaliang may maggagat ihuda parngalu-ngalu isaluhod na hatatangi ang hatapaso na pinasaat mo na wapuhami may martongan ni Jabu sinutulihan atin mengumpasa kami bersiburi sodi roti menabutu asal nami mak birma boki baju paling pasar muatan birma tontinya akalai kura akan bonok sekaluna saya luju-luju maka pasar muatan dari kami dalam kami di nanaik patarur amang buruk di kanan parasian pasar kami lo daun itu harus
amang bulan nyo pagiti at arat na upato arat kapatawatan. Atong nang tudulan nyari sa tayo sa rumah ako pangrubi, pangbobi, dinaboro na dinarikon ni amang buron. Kuparto atau di kota di besar dulu hidup tidak pada dikenai terus orang naik mulu pungu saudulan akan nama orang saya bawa tu pasu dengan pola hidup ompun saya kermon bawa tu kadul sion jalan soalnya nama bawa saya ulus satu kampungnya ulus semua kabupaten ni kamu bernami nama Surmagon dari ngotuar nami di Tangiang nami Babata Patinda Basai diurus kolong nanay si Badaro nami tasunoma ku pawami senol jadi adong lubo kami disuruh urus obat sada may tulay kulo ti botoku sada may tu ibeberek ku dubuni lay kulo botoku sada may nasahatan tusuli lain ko na maramaranggi paparanyang burol sada ma nang tributo nami sa luna at asoni ma so ulot saror nami nanay si basaton nami ulo sa sadado maikpe ala disondo ula-ula na mangyong kain dua nai basar kami ma hata nawin tanaringgan siyan hahaduli tersing harun nami akan urut tasumomba anong lupo pang ulos panggawi si pasaton nami dua muna jadi na perzulo mong tu boruna kela nami do borunami salamay din na perduahon muse tu haha anggi ni kela nami jadi na patuluhon tu iboto ni Suleman kela nami jadi na paupak do monwaeng batu panggupu pangguaran ni Laikol Tasumulima karor nami sesmati Lima di Pumata di Bagasan Sararion Pumuan Nasneroha Daun Sauma 2 Perjodoh kami minta maaf Tuhan Mata Raja Nadiak Naduduk Sabutuna Moro di Toba Natipak Nunga di Dok Anggola Ekon Nomor 2 Adong alasana ala ninirdo laikon maranak ninir marboru ninir marpau pudianak ninir marpau pudiboru satu namar nini satu namar nono jadi sabutulna molo di Toba Natibak ikut digalang do laikon tu luguan na torok tu luguan na bidang alai bidok na dua-dua do ay godang doy na doy laut dos liro ada si baik na saut amin ang namang komentary amin dia ada tinadong di Hubangon tarsongoni penwain songon tatape buka siang kami huda-huda muna marga sitorus anggo beberi kusiagian natakas di woto sudah ala patan ina horok koni ala kemungkinan jalan woto do raja do nasi desiat Toba Natibahan jadi patuluhon soal diulos raja di Panguruan ima di hamuna koparan nilai kon dirok na dua-dua do las na ni ulosan ni ulos ulasan daw na ni ulusan ni Toldi. Jadi melohame siang persyukuran hula-hula munasitorus tarsongon dia be ulos na huwag kami las marwa mona las marwa ni Toldi mona jana opat ma siang kami ulos perjolo pikiri kami sada maun uloson tu helak kuno bongku padua hon sada maun hadumuan ni sude bebereku imaha ni helakku patuluhon hadumuan ni
iwewereku iboto ni helakku paupaton hadunguan maon di sudi pahupu ni laiku naung saur maduon jadi tersongoni penuaeng sian nami ulos nabui pasaton nami akabere ba tum lasmarohamona lasmarohane dohonton dimuna asa sondok din dua dohonon nami embesi batamba dua ma perlingkungan si borok amat tadi matado siliat dua tukar soras mamu sude di baror Jadi alaon nama tortor mula-mula dalam ba tortor lihat-lihat dalam tortor sopa-sopa ada mga permusik kami do tortor na pasat to na kaulin baru mo ako deh si baik kamu mana sumanay
Sada sautan sa loob ng biyan sa ugan sa oras. Jadi kami petong ba manukum na tuha muna ay marakot ni Neuli mardongan na dainggan siya kung na sa lahugod na sila berjalan hadan na tutua magdok takas men na ulipurwa takasar bakola takas mahay manukun tuha muna sa loob na beranya subutong asong takas sa mga buwa-buwa ala niwa menalaklakna asa taray daw na sinukum mahatana asa takas pinoto na indo na haruan na uli haruan na denggan sibigyan si manangis pepo neroha sa boti mahami tuwa kubon na sunto gabi majalah horas suku matutu suku munai raja nami takas matutu jabu suhat takas sama jabu bona nunga takas sama manukun takas sama hami marboboa di situ ni ulota pala di dikion imal naung jumulu di alat tuhata na tua-tua nami na tua-tuai oppu Henry Doli siap tomat-tomata laus marhitei raja nami didus ni rohatta obar tua keadat nabi dukan yuputan na jumulu tubui naik mersakap pami mamatpe tu dulu-dulu natipu laus manuan hau na margota namar urat tutoro marbulung tu bijak laus mamar partulabu laus marhitei raja nami pos rohanami takas tangya kok kamu na hami sa suhuto tomat tanamar tua di bata andia di hami sa luhutna lubobi ma di poparan di na tua-tuai dia kena di pangaratuan asa dapot na niluluan jupang na jinalahan dia ke persikola asa dapot cita-citana dia ke perkerejo asa tutup tabana ke pangkarna sok-sok ni manang dihami sa luhutna nanti ninggal hon di na tua-tuai asa takas takya ko kamuna tu horasna tu gabina lumobi madainang na makabaluhon na tua-tuai asa tu takas takya ko kamuna tu mato na martua di bata agia tu jolano tu gajam na mura tu bebeng sormatua ya manukum perajai di las dison ak raja nami di hamuna hahang doli nangang didoli di raja pada data di boru pada data nang di hula-hula nami saluhutna sudah mahamuna upat doyami adong buat kami raja di Juhud si Joko Ibulu asa dusro hatta lau pada latoni songon adat saut-saut di natuatui ia manuku perajai di mahatana lasima buah asa tung takas pada lat kamu na denggan tuak ka perdabara maglutut orang nabi asa mahitei denggan tiur pas-pas dalam lutut di bata siat di bata tuar na nangin sonima siror nami sian hami rajani bantu mau lihat deh ala nung ngatakas uduk masyolo kami hami akan amarha maranggi soni di raja paradatan boru paradatan nang di raja di hula-hula nami sudah matahe nama kahulungi kami naik pada laton tama tudu-tudu di perjambaran kobar tuak katonan nabi doton amang perpasa mengarah di mahamu aja bertuat tamu masih ini Jakbar upasuhut selamat jalan upasuhut ima koparan di dopung buruk masur bertanggal sana rajai satabi tanggal sana boru rajai tanggal sana boru besok kamu di Apiramo bencana saparmuan tanggal sana 2 tahun besok kamu no senai boru tanggal sana 2 tahun besok kamu boru tanggal sana 2 tahun Siap-siap besok kamu kursinya kamu jauh jadi dapat suhu masalah dan itu kamu mah boleh hati mamang terpesah ala nung masahat upah suhut batuat tamu majani
Jabbar Panapoli. Panapol. Nama jalo Panapoli. Ima poparan idaupung partuku busi na welunai. Ngasaha pe Panapoli. Torso kamu mah paduat tamu mas jadi Jabar Pangalapa. Pangalapa. Ngasaha beresan. Uduk tu si torso kamu mah paduat tamu mas jadi Jabar Parsaut. Parsaut. Nama jalo Parsaut. Para di dopung Oput Tapok. Oput Tapok. Nama jalo. Ngasaha. Paparan di dopung Oput Taho. Natulu amanai. Opu Mangelak. Opu Litong. Opu Lunggu. Ngasaha. Torso kamu mah. Jabar di Borunami. Si Jalo Tanggal Sada. Tanggal Sada. Nama Jalo Tanggal Sada. Boru di Hasuhuto. Sudi masih. Keparan di Okuta. Di Joto. Ngasaha. Uduk tu si paduat tamu mah tanggal 2. Tanggal 2. Nama Jalo Boru di Panapol. Uduk tu si patut tamu mah tanggal 3. Tanggal 3. Boru di dopung Opun si Martau Manang Pangalapa.
siar tunggu hutan agora al tingkat nomor dua nama tahun hasil dua naik gabi di tabang ada sida di tanggal 8 bulan saja tahun 1950 saya Oktober dulu nama tahun dah tinggal gabi terpilih nama tahun gabi wakil Hulhuria di tanggal saja betul tahun 1970 jalan saya tanggal betul berapa tahun 1990 terpilih nama tahun gabe kedua tewas sekolah minggu saya sudah dulu ala sikap do dilo nama tahun pada bulu ini gabe terpilih manusia tahun jadi kedua PP saya sudah dulu Allah yang alam masuk dulu atau kalimat berpesiu manusia situ lalu sebagai berurusan ini dari bangsa Pro bulan November tahun 2002 jadi yang tahun marhalat dihuyai 45 tahun sampai jadi amat teraja yang sulit pada terdobi di harus dipuk perang akhir mengambil kehidupan yang pengundang yang atau kita salutna sewani mari singkat yang atau siap gua mulai dulu ada yang lalu boti mulia ada kalau tu orang lebih di paperan nami manam di nalu bahami di pengundang yang atau hari sepamula hari lalu bagi rumah masih kita salutna boti mulia tidu dua ai genuk kita dan mengulu di Tuhani jalalos genuk kita dan mati di dirita ai ia mengulu pehita mengulu di Tuhani bo jala mati pehita mati di Tuhani bo asa mengulu manang mati pehita tongdo di Tuhani kita amin jangan macam hatani di bata ini masih pangkapur itu 2 ayat 10 unang hadiah akah persuhon nanangilo egon disibur simadi basiat kamu di bagasan gurungan tarujuk kamu gabe tersosak mahamu 10 hari delingan saya berjumah ho rasira samati dumi de monok mati ko tupal kami buat sohon hata di bata di bagasan gurung mata surat di kamu itu ayat 1 sono mario ai paramahanon biru nari parsitongan habang saido nasida jadi to ugi honom nama nasida tu akamuan ai kamuluan jadi aku sami debata nasa ibu sian maka nasida amin ibe dan bejual rohani debati Amen. Audo haheheondo anguduan dinna Tuhan Yesus. Nama nguldo galupna korsia diau atip pemate ibana. Jalatang mate pe ibana rolis sandiling nidengna maratang yang mahina. Ali Tuhan de Bapa amanami nadi bagi jam.
Nungari dehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami. Jaga di bangun duhodu ibana asa dakotan hati koran do hangudu kami. Asima roham dihami. Saya jari jala apu lima kami. Asa unang madili kami ala nang dijogo amananyon. Patuku maha persyon nami. Jala pabelet lawahan nami pakirim di hanguduan sudut. Asa unang mengadungi kami songon si pelibigu naso marapat limuni. Saya taiti marohan nami tuho ay bodo si pangapu. Jala bodo hakosan nami. Nama siga pun tuhodo kami sahat rodi hasusudani kohal nami. Amin. Di kita selanjutnya nomor pungmain apalah di bagasan Tikion di Bobima di hamu keluarga besar niamat tanam jumulu baru jumulun songon kata pertudi kata borhat siap kata di batala pak borhat tu nama tahun tuinganan pada dia dan persahabat kinani pujahama na tersurat di Kesalmen Konfusia ayat 70 songon kali dok isi Ujoku magor ni debata mar hite ette jala pasangapok kumaibana mar hite puji-pujian. Ujoku magor ni debata mar hite ette jala pasangapok kumaibana mar hite puji-pujian. Di masalah. Sangaja doh buat ayaton siap bukuni parpesalnya. Ala ayaton oma penidangnya ni sahalat anak prosea di bawah torturo sahalat anak prosea di bawah nunga dialami dana semua dia hinau ini parsorana doh di bawah situ paiban semua parpesal ini sendiri nak takas dihanguduhok parsorana doh debata ay medgo ibana syarada menyaka parmaran di guruna lasidoran wae naga be redunga ini tandugubi hamu pinok parne amat tanang jebulu baru jumuluon ala taboto do sejarah di hasil dua dan kedua saat tu nagu ibana pegawai negeri. Jadi para jolo do ibana tarjo tu hasit duauni. Dupe siap kasit duauni tarjo ma ibana muse tu haguon gabi pegawai negeri. Jadi jo na para jolo korpat ibana siap dia. Badungi muse dipakai debata mengajar siadima perengota dalam debata lau bermulu kamu sudah pinok parnya matau mula ma ujok ma keluar debata mar hide jala pasang afon kumaibana mar hide puji-pujian ngata boto ahalo mulu mereka kita dusun namanya dusun debata kita diakka papahenana nauli akka dia papahenana debata nunga di bulu samuna akka pardalan limulu namaol situ mulai si haide ke kamu di bulu samu akka nahacit di ngulwon alai dijuna jupanguna akal siroka pasu-pasu di mata di patongon di mata tuhamuna akan rekoti di mulut perdagingon nang di mulut patokio tak gawe mengundua di kamu lausima nama ngapuli kamu sudah keluarga asa tarapun hamuna di persirangan muna tua mata nata amin. Asal tu Jesus ku tunadai. Yesus
saliling-nililingna. Amin. Lama karopa soluku Maulo Tuhan parhasa Mando kata naikosa Sai santoi Sai santoi Sai santoi Ai Tuhanku dodonaki Ai tunggoda emusuki Namana nomoluki Saidaloli Saidaloli Sialan Radian sian ulauni. Nadi ulamu di hadrul maut jalan mangihut suatu surga. Nadi ulamu di hadrul maut jalan mangihut suatu surga. Ale situ ajaitan si mamora. Siatano do parmulani dagingmu mulak mai gabetano. Alai Tuhan debata namano paho. Dohot Tuhan Yesus Kristus na palua hoko siat dosa. Dohot todi perbadia nama jauho Tuhan uluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbut ni bakem paimaro ari perpudi. Amen mertua doa kanamate marhite-hite Tuhani olat neon. Olo ninna todi. Asa maradian na sida siya nakaulaon na. Ay na mangihut na sida do akana niula na sida martangiang mahita. Ali Tuhan debata manami na di banwa gijang. Hodo debata na punahami rodi sude ngulu nami. Sailehon maheras niroha di hami. Asa marlas niroha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu matot di nami doh daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon tot dimi manugu-nugu hami.
asa diramo ti hami molohu bolus sami rura nilinggoman ni hamatiani asi maroham sai pa masuk mahami sugut tu hasonangan na sundenggani. Amin. Nagpasa matiki tu hamu keluarga lau madabutano mardongan hati tuata. Suang mangolu bahenun ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenun ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Rak mahita mangido di tangiang hato partai. Alia mana tidak dibadua gijang. Saya dengan media makwarmu. Saya Roma harazomu. Saya saut kami di banu atau ngaun songon dari banu gijang. Lehat kami sedariok kangudua siapari. Saya sama dosa nami songo pandesa nami di dosa di dongon nomor 21 kami. Una kami tugiyo tu panguntunan. Badua mahami siap pangago. Ay horna puna harajaon. Roda gugul. Roda sanapon salilin nililingna. Asi ni rohani tu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani dia bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma. Namad dongani hamusa luhutna. Amen.